Motswarela Tautona re slamba tsogwane o tlhotse a tsene moletlo wa go tlhongwa semmuso ga Tautona wa fatshe la Afrika Borwa re Cyril Matamela Ramaphosa. Moletlo o ne o tshwaretswe kwa dikagong tsa Union Buildings kwa Pretoria. Re Ramaphosa o tlhongwa jaana sena go tlhophiwa lekgetho la bobedi go etelela puso ya lefatshe la Afrika Borwa. Motswarela Tautona re tsogwane o tsene moletlo le baeteledipele ba mafatshe le mebuso go tsweng mo kgaolong ya Afrika le lefatshe ka bophara. Re tsogwane o na tsamaile kana patilwe jalo ke tona wa ofisi ya ga Tautona re ka bomorwaeng le bagolwane bangwe ba puso. Mothusa Tautona le lekoko la gagwe ba solofetswe mono gae motsotso mongwe le mongwe phirimaneng eno. We have a sacred duty to unite the people of South Africa. We affirm that history has placed on our shoulders the responsibility to transform our country into a non-racial and non-sexist and prosperous society. We affirm our determination to build a more equal and caring society. Yes, we do affirm our resolute quest to build a growing and inclusive economy that creates jobs, offers opportunities and livelihoods to all our people. Helaka Jackie Bui, re gonte jalo Motswarela Tautona re slamba tsogwane o sa tswa go goroga mono gae go tsweng gone kwa Afrika o Borwa. Motswarela Tautona re slamba tsogwane ona patilwe ke tona ofisi ya ga Tautona re ka bo Neil Morwai. Re a tswelela. Batlhodi ba le bararo ba kgotla ya boikuelo e leng Dr. Tebogotau re Sengwalia le re Nkabinde ba tsholotse kopo ya ga Rre Khathamorupisi ya go boela morago kopo ya gore kgotla ya boikuelo e sega lefa thoko dikatlholo tsotlhe tsa melato ya neng a e bonwe. Tshwetso ya batlhodi tla jaana puso e sena go ganana le gore Rre Morupisi a letlelele go boela morago boikuelo jwa gagwe. O nkutlwile thamaga o na le koo. Morago ga gore kgotla kgolo a ditsheko e bone Khathamorupisi molato melatong e le mebedi ya tshenyetso setšhaba le le mongwe wa go gweba ka madi e se ka fa molaong. Morupisi o na kopa kgotla ya boikuelo kgwedi ya Tlhakole e le 29 monongwaga go laola gore katlholo ya kgotla kgolo a ditsheko ya go mmona molato melatong e le meraro ya neng a lebisitswe e segelwe fa thoko mme e laole gore a gololwe. Fa tsheko eo e ntse e tsweletse fa pele ga kgotla ya boikuelo go ne ga nna le ngangisano ya gore a go maleba gore go ka nna le boikuelo kgatlhanong le dikatlholo tse Morupisi a di pegilweng ke lekgotla tse di akaretsang go bo a tlhotswe dingwaga di le 2 mo kgolegelong tse ne tsa segelwa fa thoko le go duela madi a 130,000 pula. Dintlha tsa kgang ke gore Morupisi o na bona molato ka kgwedi ya Phalane ka ngwaga 2022 mo melatong e le mebedi ya tshenyetso setšhaba le le mongwe wa go gweba ka madi e se ka fa molaong e amang letlole le beileng madi a badirela puso la Botswana Public Pensions Fund le company ya Capital Management Botswana. E ne ya re kgwedi ya Mopitlwe e tlhola gatlhano monongwaga puso ya supa fa le gatlhanong le kopo ya ga Morupisi ya go boela morago ga nya gagwe kwa kgotleng kgolo ya boikuelo. Mo katlholong ya bone batlhodi ba bararo Dr. Tebogotau, Sengwalia le Nkabinde ba ganne kopo ya mokwaledi wa pele wa ga Tautona Khathamorupisi ya go boela kwa morago maikelo a gagwe a go ikuela mme boikuelo jwa gagwe bo tla tswelela fela jaaka go ne go rulagantswe. Batlhodi ba ne ba tlhalosa gape gore ditshenyegelo tsa tsheko le tsotlhe tse di amanang le boikuelo jo di tla ntshiwa ka nako ya go reediwa boikuelo. O nkutlwile Thamaga, BTV News, Court of Appeal, Gaborone. Kanyengwe ke yone ya re lephata la dikgolegelo le simolodisitse ditirelo tse ka tsone batho ba ka kgonang go dirisa maranyane ya diofisi tsa lephata leo a prisoner video visitation go tlhola magolegwa e se kanamana. Fa bua kwa go supieng ga didiriswa tseo tsa maranyane maapane mogolwane wa lephata kwa lephateng leo Superintendent Godfrey Baikepi a re ditirelo tseo di tla thusa go fokoletsa bao ba ba tlholang magolegwa mosepele le go oketsa dinako tsa go ba tlhola. Terry Makweng wa bega.
Thulaganyo e ya go dirisa maranyane go thola magolego a mo dikgolegelong e thotheleditswe ke nngwe ya maitamo a lefatshe leno a go inakanya le maranyane. Go tlhaloswa fa maikaelelo a yone e le go fokotsa ditshenyegelo tsa mesepele go thola ba ba mo dikgolegelong. Ka jaana ba ka tholwa go dirisiwa maranyane a, mme gape e thusa go oketsa dinako tsa go ba thola, sengwe se se ka ba thusang go sedila maikutlo. Nano le ma program ya te bidio go te prisoner video visitation. Ka prisoner video visitation botsadi masika mang le mang o kontle a ka tlhola le go legwa gaufi a sa tsaya mosepelo molele gore ya go motlhola kwa leng teng. So lenaneo le ke gore re hokoletse Batswana ditshenyegelo tsa go tsamaya maeto a malele ba latela ba masika a bone ba e leng gore ba go dikgolegelo gore ba go ba tlhola. Mo thulaganyong e batho ba ka tshwara boraro ba letelelwa go tsena mo ofising e na leng sedirisiwa kgotsa television e ba fang sebaka sa go bua le go bona yo ba mo tholang kwa leng teng. Ha ba tla go bua le mongwe a le kwa no ile ya Kore go na le two scenarios. If the prisoner is at Sabong, like it's the situation right now, sir. Motsadi ka kwano se le kwano na o tsile ka kwano se re mo connecta go ne kore go gabedi e ka nna le go legwa a tlholwa ke yo kontle a kere a le gone go stationeng le go legwa lone ha le leng teng la le na le prison officer yo leng gone ho wa yo leng gore o wa attendile visit eo ka kontle ka kwa ba ba tsileng go tlhola go ka tlhola batho ba le bararo ka nako e lengwe hela mme le gone go a bona le officer yo leng gore o monitora yone visit ya teng. Mo nakong eno ditirelo tse di fitlhelwa mo diofising di le 15 fela mme di tla anamisiwa mo go tse dingwe mo tsamaong ya nako. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Baithuti ba le 1887 ba baneng ba kwala ditlhatlhobo tsa mophato wa botlhano ngwageng wa 2023 ba kopile Botswana Examinations Council back go ba tshwaela gape ka jaana ba sa khotsofalela maduo a bone le ka lenaneo le supa fa dikopo tseo di tsweletse ka go oketsega ngwaga le ngwaga. At the moment at BGCSE where the issue is rena le bana ba di component di le 1669 tsa review of marking then rena le bana di le di components di le sorry na le di components di le 14 and then rena le 188 tsa X inquiries so te di dira 1887. Okay. Particularly go BGCSE, it's English because English is a subject in higher institutions. English, so most of the time what I tell English what we call a credit from C upward. Mokamedi wa lephata la tontsho tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo la DCEC mme Botlhale Makgakganene o rotloeditse setšhaba go kgaratlhela go nna tšhaba e ilang tshenyetso setšhaba le borukutli le baibai fa bua kwa phuthegong ya makgotla a farologaneng kwa mtšeng kwa Maung mme Makgakganene a re monwana o le mongwe hela ga o ke o runanta mme ka jalo ntwa kgatlhanong le tshenyetso setšhaba ga se ya lephata la DCEC fela mme ka kgonwa fela ke setšhaba sena le seabe. Mareta Kaisara Kapego. Mme Makgakganene o rotloeditse baeteledipele ba maphata le makgotla a farologaneng go ema lekalana la DCEC nokeng mo tirong ya lone ya go lwantsha tshenyetso setšhaba. O tlhalositse gape fa go ikgatholosa mono wa dikomiti tsa tontsho tshenyetso setšhaba ga maphata mangwe go kgoreletsa tswelelopele mo maitekong a go lwantsha tshenyetso setšhaba mo lefatsheng leno. Incorporating responsiveness to CPC activities as a key performance indicator. Go tsenya letsogo mo dikomiting tsa tshenyetso setšhaba go botlhokwa mo lenaneong la rona ka ebile go supa maikarabelo ka go rotloetsa go nna le seabe. Ke na le lenaneo la twantsho tshenyetso setšhaba le ke le dirisang mo tshimologong ya ngwaga wa madi mongwe le mongwe ka maitamo a thamaletseng ebile a tsepame. Babereki mo maphateng ba ka simolola go le dirisa go sekaseka tswelelopele ya twantsho tshenyetso setšhaba. Action officers can be a good start and certainly successful implementation can be assured by monitoring and evaluating progress. For us to attract foreign direct investments, for us to attract tourists
to Botswana. Gore re kgone go ngoka bagwebi le bajanala mo Botswana re tshwanetse go netefatsa gore re na le ditsamaiso tse di kgathanong le tshenyetso setšhaba tse di tla thofatsang ditamelo. Tshenyetso setšhaba ke yone e okang mefuta e mentsi ya borukoti ebile fa e sa lantshiwe go sa le nako e ka isa puso kwa tlase. It can bring any government to its downfall. Mothusa mmamapodisi a Botswana Re Andrew Montshiwa o rotloeditse setšhaba go bega dikgang dipe tsa tshenyetso setšhaba tse ba kopanang le tsone mo ditirong. And shy away from these two quotations hading kami nna ke tshaba go ikgolega. A re tsweng mo bogading kame nna ke tshaba go ikgolega. Ke nako ya gore re eme ka dinao le go sekaseka tswelelo ya tontsho tshenyetso setšhaba mo lefatsheng la rona. Go itse se se re berekelang le se sa re berekeleng le se se saletsweng ke go lekeletswa go fetola megopolo. Ke rata go kgotha bommampodi mo ntweng ya tshenyetso setšhaba ba melao le setšhaba ka kakaretso go itsheka-tsheka le go taka methale ya go fokotsa tshenyetso setšhaba. With measures to cap corruption and meet international standards and best practice in combating corruption. Corruption has impoverished many communities. Tshenyetso setšhaba ya amile mafelo a le mantsi ebile e bakile poelo morago mo go one. Re tswelela re tsepame mo go lwantsheng mefuta yotlhe ya tshenyetso setšhaba mo go inyeletseng gore re kgone go nna tšhaba e senang tshenyetso setšhaba gotlhelele, tšhaba e tla nnang sekao mo tšhabeng tse dingwe. Which is just and fair for all African citizens. Go nyeletsa tshenyetso setšhaba gotlhelele go tlhalosiwa go ka thusa go tlhabolola itsholelo le tšhaba ya lefatshe leno. Maretha Kaisara, BTV News, Maung. wetswa le gona o tshubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana television mo tsatsing la laboraro ga re tswelela. Banka ya Botswana BOB e gakoletse puso go dira tsotlhe tse di maleba go tokatsa seemo sa dipoelo tsa ngwaga le ngwaga go diragatsa maitlamo a 2036 a go nna lefatshe la itsholelo e kwa godimo. Mokamedi wa banka eo Re Cornelius Dikop o supile fa go nnile lekwalotlase ya itsholelo e bakilweng jalo ke go fokotsega ga thekiso ya ditemane mmogo le seemo sa sepolotiki se sa iketang. Mpho ke leboge o go tshotse. Mogolane wa banka ya Botswana Cornelius Dikop o tlhalositse fa itsholelo ya lefatshe e wetse tlase ka 3.6% ka ngwaga wa 2023 go tshwantshangwa le kgolo ya 5.6% ka ngwaga wa 2022. Re Dikop o supile fa go le botlhokwa gore puso ya lefatshe leno e tokafatse maduo. Gompieno re ntsha report ya ngwaga ya Bank of Botswana. Tota e lebeletsega gore re dirile jang mo ngwageng wa 2023 re le economy. E supa ga re sa dira sentle ka gore ga re rekisa ditemane sentle ka mathata a ko mahatsheng a sele ko ra rekisang temane teng. E supa gore mengwe ya economy non-mining sector ga ya dira sentle. Lefatshe la Botswana go tlhalositse fa le dira sentle mo go adimeng le mo go beeletseng madi. Reserves also protect the economy from economic shocks as well as underpin the country's sovereign credit rating. In terms of governance, the reserves are underpinned by sections 31 to 35 of the Bank of Botswana Act, which states that the bank must maintain a sufficient level of a primary international reserve to meet the demand of payments for goods and services that we import into the country. Banka ya Botswana e gakoletse puso ya lefatshe leno go tswelela ka maiteko a yone a go tswakatsokanya itsholelo. Mme lefatshe leno le kopile go fokotsa go remelela thata mo mohameng wa ditswammu. Mpho ke leboge Botswana television ga borone.
Khamphani ya BNK ya gatse sekolo se se botana sa selolwane ko kgaolong ya Tutume mantlwana a borutelo wa le mabedi e le sesupo jalo sa moa wa go direla setšhaba. Fa a bua kwa moletlong wa go rolwa ga matlo a bošeng mogolwane wa BNK Rembuso Timothy a re matlwana a agilwe ka madi a fetang sedikadike sa dipula 1 million. Abigail Madorobo o na le ko. Khamphani e ga ya itebaganya le go dira dipoelo fela. E tebagantse gape le go abela setšhaba. Le ha re ntse re le mo papadisong ya go rekisa ditsakago re na le letsogo le re na re ntse re le tsenya mo go tsa bobelothomogi. For the past 3 or 4 years we have been donating stationery for bana ba sekolo, dibuka, dipena and all the other stuff, the ruler and so forth. This classroom block costile company madi a ka tshwarang 1.2 million pula go yaga. Mpho e tsamaelana le tsetana ya bone ya maitamo a dithabollo tsa senela ruri e buang gore mongwe le mongwe o tshwanetse a bona thuto ya boleng jo bo kwa godimo. Mothusa tona wa lephata la dikgaolo le thabollo magae Rema Busepule o a khotse khamphani ya BNK mo go thuseng go diragatsa maitamo a puso mo go tsa thuto. But this donation will augment the government efforts towards the realization of one of the vision. The biggest vision in the country, Vision 2036, pillar of human and social development. Moreover, construction as scholars say, at classroom block A is aligned with sustainable development goal number 4, quality education. Usupa gore o tshela le rona. Usupa gore tota ke mo go giving back to the community. Usupa gore tota ha re ntse re reka yana o appreciate. Sekolo se le banwe ke dikgwetho di tshwana le thoko la matwana a borutelo magareng ga tse dingwe. Academically, the school sekolo ntse se tsa dire sentle mo dingwageng tse tharo tse di fetileng ka mabaka a farologaneng a tshwana le thailo ya barutabana magareng ga tse dingwe. ABC in 2021, 77.8 ABC in 2022, and 67.9% AB in 2023, not reaching the national target. Then these low results were caused by different factors. 1, lack of accommodation for teachers. 2, shortage of classroom. 3, late posting of teachers to fill the vacant posts. Dikhamphani di kopile go tswelela di abela sekolo seo. Abigail Madorobo, BTV News, Tutume. Wetso kutlwana ke sa tsa metshameko se se tsena mme morare Thato Khosimore o go tshotse morare. Thank you Benson Lute. Wai marapo ke yone. Ba re boa sa wapi? Arre. Thank you. Tsa metshameko tsa Botswana tonight di tla go gona ka Thato Khosimore mothotsho madume a re bepego e go setlhoeng bosigong jono. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Macklin Letswete a re ditlhopha tsa monogae di tshwanetse go itirela letseno gore di kgone go itsamaisa mo go ka thusang go fokotsa go remelela thata mo mading a barotloetse ba leki. Letswete o tsweletsa tlhalosa fa se ka kgonega fela fa ditlhopha di ka itsaya tsia le go sala morago tsamaiso e lolameng ka boikarabelo. By trying to professionalize and commercialize the league, we are trying to be attractive enough to attract sponsor, and I think we have done that. Re leka ka bojotlhe go godisa le go tlhabolla kgwele ya dinao mono go ngoka barotloetse. Ke dumela fa re fitlheletse seo ligi ya mono ga ya tshwana go ikega ka barotloetse fela e tshwanetse gape go iterela letseno ka metlhale e farologaneng e akaretsang balatedi go irisa maranyana go tsenya letseno gareng ga tse dingwe. Kgwele ya dinao e tshwanetse go etelelwa pele ke batho ba ba nang le dikitso tsa go tsamaisa kgwebo. Go into digital transformation. Football must now be run like a business by business people. That is the fight we have to achieve. It's no longer just playing.
You know, it's about running business to generate income and be able to sustain yourself. Fa re tswelela e le tsela ya go tlotlomatsa tiro entle e dirwang ke sekgantshwane sa monogae sa dikuta Ross Branch ya go phaphasetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo mo motshamekong o le go godisa motshameko o kwa toropong e a tlholegang kwa go yone ya Jwaneng. Khansele ya Kom e tshwaragane le setlhopha sa bapagami ba dikuta sa Team Jwaneng Racing ba letse ba tshwere bokopano le Branch go abelana megopolo gore seo se ka kgonega jang. Thatoranna Matoropo wa Jwaneng mme Olga Ditsie a re go matshwanedi go abelana megopolo le sekgantshwane seo ka se goletse mo toropong ya Jwaneng ebile maitemogelo a gagwe a ka thusa gore ditoro tsa bone di fetoge nnete. Jwaneng district intends to hold an annual motorcycling race in Jwaneng to honor Ross Branch and keep his legacy. That is our dream. And we cannot only do that. Toropo ya Jwaneng e eletsa go tshwara mabelo a dikuta ngwaga le ngwaga go tlotlomatsa sekgantshwane sa rona. Re ka kgona fela fa re eteletswe pele ke setlhopha sa Team Jwaneng Racing Club ka re sena kitso epe ya metshameko eo. Lead us on this one so that we make this dream a reality. I'm just so grateful that I am in the position where I am to show people and especially the youngsters. Ke lebogela gore ebe ke le mo maemong a nka gakollang bana ba dingwaga tse di ko tlase gore sepe se ba se batlang se a kgonagala. Ke tsene sekolo ka se ka pasa sentle mme se ne ke se itse e ne le go pagama sekuta mme ya nna maikaelelo a me go ruta batho gore ba ka itshetsa ka metshameko. The current mindset change that we're going through in Botswana at the moment, that sports can also make a living for you and can give you the life that you need to have and that you want to have. Setlhopha sa Team Jwaneng Racing Club se ikiteile sehuba go godisa motshameko o ba tshwaragane le ditlhopha tsa monogae le tsa kwa mafatsheng a sele. We really need to create a platform. Re ikaelela go akanyetsa bagolo le bana mo metshamekong e le gone go ba ruta go pagama dikuta tota. He wants to learn how to ride. We got to be confirmed for this race this past Thursday. So only re filwe tetla ya go tshwara lebelo le re le baakanyetsa le beke e fetileng mme ka re lebile mafelo a beke se se diragetseng gompieko se thusitse go itse bani ba toropo ka Jwaneng Desert Challenge. Thanks to the mayor. Jwaneng has made me what I am. I owe it all to the town. Toropo ya Jwaneng e ntirile se ke leng sone. Ke leboga go menagane. I owe everything I have to this town and I'm truly grateful and I'll be grateful for the rest of my life. Ka mogopolo o ka atlega o solofetse go akaretsa banana ga mmogo le go godisa toropo ya Jwaneng go nna boremelelo jwa metshameko o mo go ka thusang go tsholetsa itsholelo le bojanala jwa yone jaaka e setse itumile thata ka go tshwara mabelo a dikoloi a Toyota Kalahari 1000 km Desert Race. Mafelong ano a beke e rulaganyetsa go nna le mabelo a dikoloi a tla tshwarwang ngwaga le ngwaga a solofetsweng go tselwa mosola ditlhopha tsa dikuta tsa monogae ka go dineela sebaka sa go rutuntshiwa le go gola mo motshamekong o. Thatoranna, BTV Sport, Jwaneng. Kwa bokhutlong tona wa banana bo metshameko le ngwao re tumiso rakgare a re puso e tlamile go tswelela ha itisa batshameke moko gore ba tswelele ka go dira bontle mo dikgaisanyong tsa mafatshe ka ibile seo se ka ba thusa gore ba itirele madi. Re rakgare o buile seo jaaka na tsamaisa sentle setlhopha sa batshameki ba ba yang go emela lefatshe leno kwa dikgaisanyong tsa monongwaga tsa Africa Senior Championships kwa toropong ya Douala kwa Cameroon. Lidia Poloko ka pego e rile a tsamaisa sentle setlhopha seo se tsagilweng ke batabogi ba le 32 se se yang go emela lefatshe leno kwa kgaisanong ya monongwaga ya Africa Senior Championship kwa Cameroon. Tona Rakgare o tlhalositse fa wa bone go le botlhokwa go tokafatsa ka fa ba ntseng ba dira ka teng mo go diseng batshameki moko go tswelela ba dira bontle. In terms of incentives and rewards, there was a little that we were doing for our athletes. I think if I recall very well, more packaging ya rona e hitileng ya 2012 championships tsa mohuta oneo athletes were making 500 pula per appearance, so it's now 2000 pula. And in terms of go se gontsi mo re neng re go dira go rotloetsa le go tiisa batabogi moko mo ngwageng wa 2012 motabogo na fiwa 10,000 pula fa ka tla ka setsela sa Gauta mme jaanong re okeditse madi a go nna 50,000 pula tse ke phetogo e amogelesegang.
kgang ya konokono jaanong ke di-Olimpiki ka jaana ra go abela batebogi botlhe ba ba tatang ka dietsele kwa metshamekong eo maatlo e le go ba lebogela tiro e ntle e ba e dirang. Re le goromente re malala-laotswe go diragatsa seo jaaka mo nakong e e fetileng. 6 of our athletes ba relay team ya rona ya 4x400 men, they all got their houses, and gompieno we are ready as government. The money is there. They've qualified. Baba qualified them for Paris. They bring medals. Mo lehatsheng la Botswana, they'll get what is due to them. Rakgare o na tswelela a rotloetsa di-company ka go farologana go tswelela di tsenya letsogo mo go rotloetseng metshameko. We are trying to say to the private sector, you need to come in and help grow our sport and help motivate our athletes. We are very happy gompieno gore Orange came in, one, to partner with SEETEBOSIGO ka di-products tsa bone as brand ambassador wa bone. So we need more companies to come and get our athletes, because there are so many out there ba ile gore they are doing very well. We engaged Botswana during the 2020 Tokyo Olympics. Team is gorogi. And go etse sentle because in the end we got 9 million pula. So we are appealing to others to say sebaka santse se le teng, baruti ba tle ba re batla morena sebaka santse se le teng, le bone jalo re ba ra re madulo a mantsi mo go goromente wa lehatshe la Botswana mo metshamekong. Kgaisano eo ya Africa SEETEBOSIGO Championships e tla bong e tsena mo ngwageng wa bo 2023 e ntse e tshegetswa, e tla bo gape e dirisiwa ke batabogi go ka iponela phatlha kwa metshamekong ya di-Olimpiki kwa Paris. Kgaisano eo e tla simolola kgwedi eno le 21 go tsena e le 26. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Tsa metshameko tsa Botswana tonight di tla bokhutlong ka yone tsela ntseng jalo ke nako ya go rutlwa dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa le Benson Putago. Ke matsorotsoro Ke matsorotsoro morare thakaduga te ya pa matsatsa a katakata ba gore nyame e ntse tlhomile ntsu marukuru maomela dikala solong. Thank you. Me ke leboge thato Khosimore jalo me a re boe re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya laboraro. Motshwarela tautona Reslam Batsogwane o ne a le gareng ga botautona ba bangwe kwa ikanisong ya ga Cyril Ramaphosa. Lephata la dikgolegelo le simolodisa maranyane a ka one magolego a tla tlholwang ka maranyane e seng ka namana. Mookamedi wa lekalana la twantsho tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo la DCEC a rotloetsa setšhaba go ema kgatlhanong le tshenyetso setšhaba go ila le baibai. Wetso na dilekalo ra kwehela ka go batepoloapi go utlwa ka gore mariga a tla ka tsela e tsiang. A re sekara lebala a re tšhentšheng la modise tlharapana ga ko legala lwa gale ya ko kgosing a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka sema salapi sediwa ke Lydia wa Dikgomo fa re lebela salapi maitsebeng a se re spetsa fa go apogile lefatshe leno ka bophara mo tselang ka mosagona se go bona le dibatsa tsa marimo dikgalong tsa gantse kgalagadi chobe le bokoni jwa le gare fa mo dikgalong tse dingwe gona se gore go bo go apogile mo phakela gone go tla itlotsa go le tse di mo dikgalong tsa gantse kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene borwa jwa le gare le bokoni botlhaba ka bobedi go ya go bosupa fa mo dikgalong tse dingwe gona se gore be go le mololo ka bofera bedi go ya go bofera bongwe fa re lebela mo sekolong gona se go ikutlwatse go le mololo mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatleng le kwene ka 20 le bone go 25 fa mo dikgalong tse dingwe ka bontsi gona se gore be go le bothitho ka 26 go go 20 bofera bobedi fa re lebela ditoropong mo Afrika gona se go buile go Port Elizabeth ka 10 bofera bobedi fa kwa Ntabe gona go tla bona dibata tsa maru ka 20 Nairobi le Dar es Salaam se pula ka 20 bofera bobedi ko Dar es Salaam 25 ko Nairobi
Cairo ga mo le Tripoli go tla bo go apogile ka 30 ko Tripoli 40 ko Cairo go khathimo go tla bona di tsa maru ka 40 le bone a di sa ba gona go tsetse pula di phefo di khadima ka 20 le boraro ke sone so sa masala pine ke le tsretsa le ka lo borok. The all-new #PushaBW at a Chencheng show, hosted by Khao Nadindwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana's businesses. The PushaBW at a Chencheng show on BTV News Channel